Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot ka dagiti amangga. Sorry talaga. Agap apura namin. Wow. Nagkuhapon day ito alalaki. Asino nga ta day ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkaw-kawas na. Nagbanglupay. Napanan ije paradaan. Sa dino nga ta ti papanan na. Anya nga ta tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay-pay nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak umapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinumpar na ka? Ngam agkat katawag ka pailaan? Ay na siya, pinagsasawag day alalaki. Ay na, kasano nga apaagkat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pailaan di perfume na. Ay sus, makapaila. Dinardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayji at tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayji ang Mr. Pogi. Alaki din. Irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba balay? Kanayon mat nga do ti baro a border da dita. Taninayunan daman ang building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasawat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito'y balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga dakay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Adamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan nga ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak mo ano punto. Uso nga min ita ti kakasta. Uso nga rod. J may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ado mo ti mga bagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa yung urayan ka dito para daan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Oh? Di mo punaan ang pinagtrangkaso na kadi lalaki ang nakadungparkan kay di kalman. Ayun gayam. Bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Basta? Kat kasano? Saan ka? Sumra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga, Rod. Siya akong di sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamot tagtuk-tuk-tuk ititingat aldaw. No kaano pa'y ama ululaw ak. Mapan ko man lalo katanan tiritang. Naimbagal daw mo, Claire. Sika? Naistorya nga ni manang mo ang masakit ka. Iso nga to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko nga itay mapanagisuro.
Nadakamat na, nga ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di. Pasensya kan, agsakitak namin. Mala, umunag ka, Billy. Nagyaman, nak. Agtugaw ka. Sorry gayam, hindi namin sangal daw, Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan-ano. Saan ka na-disturbuhan? Amo ka sa pulang ti agina na. Awan gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko nga minti makigayam kan ka. Ada ka di pa'y gurigur mo, anak ko. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Awang gayam. Ada natang nga insang pat ko. Imbang lasi dam, tapno pumiksa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Intag ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na kamat Oray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang nga intan na. Amangan no addag ayuma na. Sikakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no di ni Nardo. Nasingpat abaraw. Ay natatang, di yun dakdakamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay di mo kayat ni Nardo. Gapo ka da tanano mula ang aman nalaon. Ay na anak ko, nalawat ti daga ni Nardo. Uray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kong da ito ijay kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umaynak pa siya ron. Siya akong tagluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam amasakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak na gisuro itay agsapa. Imay nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pay laan. Ni manang mat. Day takit din ti damdamaga. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makam-amo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga nagkapo kano'y di Bagyo. Adamot mangibagbaga nagkapo iti Manila. Jak amo no asino ti patsyat ditan. Bay amanang. Tano maimbaga na. Formal makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kat kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga gar-aram kan ka. Awan tun ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. No mapaay manan gapo ka ni Billy. Hay! Awan bibiyang ko iti dayjaan Nardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag na oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asim ka iti trabaho. Iso na panunod ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Ay, unay kat amalas ko itang aldawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Napay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso ng pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si Kamot. Kalugaram rayta. Iso nga si kaswam. Tanda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mong tagawin. Claire. Kasanong nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak matan kan ka, idi pa'y laang. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan na kon? Sa anak nga agsardan, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kaayan ayat ko. Ha? Adan?
Sino ngay deta kaya nayat mo? Ni Billy. Amom. Sa akong amam mo. Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakan ka. Claire. Agawid ka, Nardo. Kuntakan dakan to ti office mi, no addan to pa'y kasapulan dakan ka. Mabalin mo't lata si katimang kontakan niya. Itad ko kan kati cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswak. Uray ka din, abi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balay, oh. Takayat ko apasyarin ni Claire. Awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mat agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka din, itiaw-awis ko kan ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest iti kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, into nagawid. Ne, ada kamot gaya man, Claire. Ada bisitam. Billy? Wen, Claire. Umayak ko maagaram no mabalin. Agaram? Panawan kayo ditan, tamapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko mamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada. Aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka kadipay? Certified single, Claire. Napay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Iso ajak amu. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana nga agang angaw. Pudno mat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman ak tapi nakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya mga gluto ni manang mo. Kato na, kano day tati suro-suro na ikipagadanan. Kasta gayam. Huwag gayam, Claire. Mabaling ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. Sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire. Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni Manong mo itay. Isulak tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti katastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakpat kayat ti sumrag iti dayta a networking. Manang, anya ti aramida. Panagrik na kat agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamat, di awan problema. Friend, kita amday ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo ti gagayim na. Kan awan mo pictures na. Ayun, apay ngay. Ay, mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod,
Apay nga yakas ta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak friend. Claire, may baglaangan tagdakan. Nasapak ang nagawid itamanang iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnas kan ama amuam day ti abanag. Anya dayta? Ado kadagiti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanan. Anya? Kinaduak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabianak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige man Rod, padasa man na kontakan. Ay sus, saan ba't ang makontak manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan Iskamar matgayam day jay atao. Ay agasaw. Ado akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat na ilisi iti paggat. Manipod idin, imbabakon ti standard ko kadagiti agar aram kanyak, Mr. Lonely. Sana balin asan agwapo, ken saan anaporma, basta saan adakas ti aramid na. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Claire. Claire pagayam ko, ado dagiti agpampamarang anasayaat, ngem madigayam ti aramid na. Kat agserbi nga adal daytoy apakasalitaan, kadagiti daduma pa'y ababalasang akasgan ka. Saan kuma nga agpabiktima, kadagiti mang limlimo. Ado ti wagas da, tapno maala dati talag, ti maysa a tao. Iso nga agsirip kayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Claire, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Bagley, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingan itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi iti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasama ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dayt na. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asyaklahan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Ngam. Sige man lang. Promise. Sika lang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamat. Saan ka nga gayat iti sabali, ha? Anya daytan ni bagpagampol. Sumsumgarak. Ikarikmat ka. Asi ka lang ti babae nga inak ayatan. Uwanan. Ala, kanin tanda ito'y inorder na.
boyfriend mo ka, DJ nagitulod kan ka dito'y balay. Wala nang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Adda kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wala nang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nga oray pa'y addanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaad. Day tatimbagakin ni Paul nanang. Adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. Una nang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon itinapintas ang masakbayan kankwana. Kasta ka day. Ne. Uta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labita. Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Ay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayo nga istoryaan ni Paul lakayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. No apay nga itakalangan na mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul lakayat ka ama mo. Ngam kastoy mat tinapasama. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo Manong. Hindi nagawid. Kalat-latan na natumba. Indeklarada ni hospital at dedon arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwana. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapot mo na. Isuti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Dinamuti ako nga. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kanihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa eh. At dapat masaraka makasukat ni Paul di tapos. Tsaka mo no agayatak tupay, Manong. Nagsakit na ito na pasama. Sa anak san nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua at tawag ti relasyon nyo niya. Wan, katplano mintag kasara. Nagsakit at talaga panunutan. Wan nga ron. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat-akontrol ti biag ti tao? Pudno mo't kit di Kat, kasano nga ron itan? Agtrabaho ak tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ilaang tinapasama. Kan nagkariakin ni Paul. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pa ilaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasa. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunod kadagiti naglabas yukan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman ngamin day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak ka parabaw dita lamisaan. Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dita. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang.
Nas kan apilitam ti bagim a makalipat, anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iramandak man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si Kalante agbati. Angam, mabalin ka di ti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko labi si taan ti tanam day di Paul. Anya? Janel, agawin tan. Diyak na ron magbayan di ti sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayan mo nga may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Juan, nanipod na itapon. Nukas na nga agapuak iti trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang matitugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na agnanayin mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurugan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kuntulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa na kapag panunot kan anayng bag. Wala nang. Makitak matlangan ti isam di tarupa. Wala nang. Ay, gayam, umay dakdagasan inton madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wala. Rumwar ka, akakadwam, dagiti gagayam mo. Rumbang laang day tang aramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wala nang. Ladawan tayon day jaing kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Ag-picture tayo man nga da dito lugan. Oh, guys, nangagyutin ko na ni Janet, Groupies tayo kano, kanana. Oh, siyak timang picture. Kasukatakman day ito picture dito yung cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, bumisit ako dito. Ikaw iti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayatmat ngamin ti ag-swimming dito Nakalinlinis a beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituhin Ay, katwan Hello. Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko dito Uy, apayakas na ka. Ayaban kayong tulaangan, ito nakaluto ako. Anya? Ay, friend, di nakmat panawan ng day ta Daryl. Surut-surutan nakmatlatan. Kat may certified single mat ni Daryl. Kan saan mat nga alangan tilangana kan ka, friend. Yar aram naksamot kan kuana. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agong ungat Apay? Nabayagan akachat ko ni Daryl. Iso tinang i-recommenda dito a lugar. Tataga dito'y na. Nagaramat kanya. Ngam, amumatan nga, engage akon. Iso nga. Anya? Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretong kan kuana. Katanya nga rod ngay, si kamat ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo anasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl?
Janet, kasladjakon kaya ti maisinakan ka. Kaapay man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makit kita. Kat kasano nga rod daytan, agawid kamin. Sa nabali, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom daytan? Katuna, agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan na kami ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat idi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na asika ka no ti maasawa. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan ama asawa kan. Adda ngamin amak ko nanang. Amangan numapasamak manin tinapasamak kinipol. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot a pagbutbut nga maya. Ay, jak kayatan ti masaktan nanang. Ay, amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Magayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamat gaya manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysam. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Katpatsyag ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Ani, mayat matlaan ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito picture ta, idi nagkasarta. Wen lakay. Kat isarunok to diya kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalap pa sanan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang diri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Irikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Taapay ko maamabutan ka. Umay samot tinagal-alya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiwliwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet? Sapay masikog ka. Apay aya? Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jak pa'y nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idi pimusay. Saan mo tanagal-alya? Naku na ngamin ni Paul iti. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayata. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang di aday di panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday tati pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. Ito'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabali na bungalaeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik na. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo iti tunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumatlang ang malipatam ti may papanken kwa na. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabasan ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, tilagip na.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Janet. Iti Quirino Province. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay pantarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyagita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aleyo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Aleyo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak kat nakajakpatak. Naiset nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Ket agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga ninang mo, ah. Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny ngagkasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kayo di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anya ti kayat mo asawon iti dayta? Agbabawin tanong ko makinayat na kayo di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Sikamat. Sumardang kan. Kisunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Aywan, sapay nagsungit day ta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana day ti pagkasaran nyo. Rabiin yung adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manan. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga ado tinagar-aram kan pana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimat. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na? At mo saan nga agsakit ti ulo na? Apay mat ngay manan. Kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babtai na. Adapay bisyo na. Kasta ka di manang. Kaduan. Iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man ibaga asaan ka agwapo? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga minday tabagi? Ana, itimpla amam iti kapi ni Leo. Itaypay amak kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplak na rodan manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, Sweetak mo't Ala, inka ito day takape. Sige manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta parakan ka, aramidat ti amin. Amok, nga adun to dagiti kabagyang nga umatindar iti kasarta. Iso akayat ko, anaurnos ti amin. Agkapay-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbig iti dayta cookies.
Iso aron ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta tiyata asawa na? Naragsak ka di mo't laang? Inspirado ang inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalahintay nga agluto, ma'am. Iso nga ro dalumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Uwan, ma'am. Iso asaan kamot nga rod nga umabuso, Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas tatipaset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagip kadagiti anak mi iti kasar. Uwan, ma'am. Ket agyaman ak iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Kapay anak ko namday ta. Lumukluk magka. Madlaw naragsak ka ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpet ni misis ko. Kunahakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay asikat ipagdamagan na. Siya kumaa. Inaldaw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken guana. Sika talaga. Dakla talaga ti babawi day jay. Tasaan asika ti nakaasawa ken guana. Medyo ang selselos ni bakat ko. Ang kayat ko mata. Tapay. Agselselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak matunay agwapo. Ay kayat ko mata pa. Ay wanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat tamot Umiisim-isim aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaeng! Ay, anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak mampay ti ulok dito yung farm mo. Apay nga ita ka lang nga nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yung kiniana. Ken ada trabaho, ken ada pa yung sideline mo. Day tangaron ti makagapo. No apa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagap-apaan nyo ay Sobrang agselselos, manong. Makauma. Sikakid di mat. Kastalaang dayta. Angam, ada ka di rason tapno agselos? Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balayla ang tiayan ko. Marabianak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsak nan. Nakaungungat. Ala, ano sam latading ko? Anya ngay nga ron? Iso apang panunutak nga ron. Ngawan sirbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Ay.
Isunti umawawag, Manong. Sungbata madagos. Una, tanong jak sungbata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawon ka pailaan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaem. Ana, Saan ka nga gaw awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan ti danggag kan ka babaero. Manong, si kaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Sika ka din agpaiso daytoy? Wan, sakda ito'y. Ni Manong yu Rafael. Ada dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasakti makamukin ko na dito'y. Nasaya at no dagayam dita, Manong. Nagawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Sige nga, Rod, Manong. Bye. Bye. Oh, anya, Manong. Mamatikan. Tigri mat gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga may na. Nakauy-uyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat dahito iti tandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan, ti puli tayo, ti mangdangran, iti asawa na. Tandaanam dayta. Oo, naimatan ti ka sa sideline mo, pare. Luamom lang, pare. Jakla kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibos ti pasinsyakan ko na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa bali itan. Kaslasaanan nga iso jay sigod a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mati aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok dayta. Ni misis ko ati mas rumbang agdanag. Tada chicks ko. Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukon ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalainga kang agilimod pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsospetsyan da. Talaga ka dingawan, pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay, talaga nga awan, pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baroag, mabutang akong aglo ko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyahan, pare. Ay na, pudno ti ibagbagak, pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon, pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, mangmanganak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit dito'y balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit dito'y balay. Sige! Jaklaim pagarop. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali ang babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mat, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung-ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung-ung tanak latta. ay, oo na yan. Mas daawag. Ngamin, saan mat akas tayo di ni Ana?
Jackman amo. Doa pa ang nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa lang manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i farm ni Manong Rafael. Manong, awa ng tipis of mind ko balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yung nakangapaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam, Leo, ading ko. Norumwara ka balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta itinaalumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasaw, Manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu ang mabugkawak numaminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pa. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis tagselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae akabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilosan nan sa amin na nababae. Nasobraan nan samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga ibagbagana. Apay kano ang makibibiyangak iti pakasaknan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't ang makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay. Bayam, manang. Tawan ti sa bali amang resort iti dayto aparikot. No di da kami nga agasawa. Ala, an-anong samlaang ading ko. Di mo kumapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga dadita? Ingkabil ko nga ro dita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Ha! Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga indilit ko aminan. Ay, unay kan. Gapu iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramidag, Mr. Longley. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbatan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati paragsina. Leo, nasaysaya at no kasaritam na tanibakit mo iti nabanayan. Nunasken nga i-date mo, tapno maayayo, aramidam. Akasla daytay agin inaram kayo pailaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam, tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Leo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWD 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itakat impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak mat kadag iti mang tartarabay iti daytoy a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay addaanak idi, iti kaayan-ayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lovely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itad kan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanan. Asinokso katam idi ti daya parko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog namin ng girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanya. Anya, gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdanada iti girlfriend na. Angam ubing pa'y unay. Anya nga ubing pa'y kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumat ti ko na. Kan adamat ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Angam saan sa pa'y nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat, kaanon tupay nga'y ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa, tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi aka anakak. Di inaw-awir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto anak kasagana? Dada niya 30 kan. Kat? Siyakmat, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamat apagurayan iti manupay atawan? Dua pa'y atawan. Anya? Dua pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kastaan eh. Ay ayatan ka. Ket awan planok nga agbirok iti sa bali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak nakita Nagadumot nga nag-asa si Kaswag. No saan nga imay? Gumurakan ko na. Si Gakit Dimat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di daan. Mami, isong arpay sugay jay. Pag may sama. Ayan nga, iti girlfriend na. Mami, dito'y ka pa Tayo nakasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Magbalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha?
Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ang may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa ilang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analin gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wan, man mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da at true love, Tito. Ay, umay ka, Tito. Iyam mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay-may saka dito, eh. Kasla ka la pimtiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryaan na gayam kada kayo, Kanayon, Sika ti bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Kasta ka di? Wen, ay mo gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ak-cater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ak-cater Una. I-refill ko lang dagiti putahe, sir. Jackie, may kaman pa dito'y. Tayam amu ka dito'y baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie, iso ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya. Kaya balasang pa. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag soulmate. Agin na lamano taman, ating Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na. Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inumay. Nadlaw ko nga ruday tama nang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan girlfriend mo nga agkalay sa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga nga ruti or-orayam. Ay. Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalay sa kayo? Saan pa'y kanwa nakasagana, manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ay tinaskan a review anyat oras rin. Kaya kunti maturog. Makaturturog ako. Sino nga tamot ito'y umawag iti tagna trabi? Mga no baro ang number dahito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino dahito eh? Ni Manny dahito eh. Jainam amom iti kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino tinang tagti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyan namin makaturog ang pampanunod kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanya. Lumakayak ko na inuawagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan, tadyak makaturog. Sika, apay ang nakaraing ka pa eh.
Nagre-review ak ngamin. Nagadadal ka? One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka di agkita ta hinton at dawayan. One. Sige. Sumurot ak kadagiti gagayem ko amapan ije Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurotakan ka. Ay, isungarod adi ka aw-awisan no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat na itati kayat mo. Saan ka di? Tiagpaspasyar. Imbagakon ken ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak ton maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kan dagiti agbalin nga anak na, ti ayan ti attention ko. Wen, puno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Isungay nalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, maipapan ka ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadagiti daddo maababae dita? Saan na pailang akayat ti makiayan-ayat? Dahil ti kanhayo na nga ibagakan yak. Takayat na pay kano ang makalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti madaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigata nang nangruna itatadan din ni ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito'y. Kasano nga ino ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko mamatulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay panunutan madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kaya't mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kaya't ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanya. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kaya't kaatulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ije Singapore. Di ka man lang nag-chat kanyak. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisya iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rot ti kayat mong aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko nga kasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laen. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan. Umanugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na tuition ko para iti dayta a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapnaawanan ti pampanunuta. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Tada ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti plano? Plano ti mangipatakder iti restaurant ta adwa.
Karaman ako ni iti plano, Jackie. Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Oh, agri-ring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kaya't asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Annalyn. Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. Lading ita. Ngam saan ka na ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot ngag sa uitikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalesa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nag-arakupan. Iti na ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw ang naming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny. Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito. Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumot nga ti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Inton umay abulan ti panagmartsada. Isumainton umay abulan ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasarita. Ti pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa naladaw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie iti naragsak a pamilya. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.